Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi inhlambuluko. Ngabe yini inhlambuluko? Uma sikhuluma ngenhlambuluko, sikhuluma ngesigaba sokubuyisana nesokulungisa la makade kube khona okuphambene noma kube khona isenzo esenzakalile noma isehlo esivelile sabakhona sadala ungaboni ngasolinye. Inhlambuluko ihlukene kabili. Khona inhlambuluko yomndeni, khona inhlambuluko yethongo. Ngifisa ukuqala ngenhlambuluko yomndeni. Inhlambuluko yomndeni inhlambuluko la okusekufuna la amalunga omndeni noma labo abathintekayo kuleyo nkulumo noma kuleso sehlo noma kuleso sigameko behlale phansi bese nomunye gonyuluke. Uma egonyuluka bese nalowo esho okungaphakathi kuye naloyo aveze ukuba okumenze azakhulume ngalolu hlobo ilokhu okumenze aze athathe lesi sinqumo ilokhu. Ilapho inhlambuluko eyayiba isixazululo phakathi kwabantu ababili bephambene ngembono noma phakathi kweinhlangothi ezimbili kuphambene. Inhlambuluko iyikhambi lokwelapha elumhlahlandlela wenqubekela phambili yobumbano nokuzwana emndenini. Inhlambuluko yomndeni iyahlukana nayo izigaba ezimbili. Ngithi ihlukene igaba ezimbili. Khona inhlambuluko yomndeni eyenzelwa ngaphakathi kwekhaya. Khona inhlambuluko futhi yomndeni eyenzelwa ngaphandle. Inhlambuluko yomndeni eyenzelwa ngaphakathi kwekhaya ilena inhlambuluko lena okuthothi kwaxatshana kwaba nengxabano. Kodwa uma sekuyinhlambuluko edala ukuthi kwasuka umsindo kwaphakanyiselwana izikhali noma kwaba khona ofayo, kwaba khona ukuchitheka kwegazi, leyo inhlambuluko yenzelwa ngaphandle. Kunesisho ke esithi ukukhumelana umlotha. Isisho lesi esichaza ukuthi laba bantu basuke sebexolelana, sebebuyelana ngoba umlotha uyinto eyodwa. Ngakho ukuze bebuyelane bebe umndeni ngaphandle kwezinkinga namafindo fanele bekhumelana umlotha. Yingakho koma kwakwenziwa lenhlambuluko kwakuthi mase kuqediwe mase niqedile ukuhlamba amanzi bese nikhumelana umlotha ngoba kuwuphawu lokuba namhlanje sesibuyiselene sesiyinto eyodwa. Ngakho ke inhlambuluko yomndeni ibalulekile ngoba imindeni eminingi namhlanje ayihlalisene. Imindeni eminingi namhlanje ayingenelani ngenxa yokuthi inhlambuluko yomndeni ayizange yenziwe ngendlela. Kukhona ke izinto eke abantu bezenze angazi noma bake beluthwe indaba yokukholwa yini. Uma kuthiwa kwenziwa inhlambuluko bese bethi hayi asenze inhlambuluko ningabe nisangena ekujuleni ukuthi ubani wathini kubani ningabe nisavusa amanxeba. Cha vele exolo akuyona inhlambuluko leyo. Uma kwenziwa inhlambuluko ithinta phansi ezimpandini zenxeba. Ima kufanele kube khona okhala uyakhala ngoba ikhipha leyangonyuluka. Uma umuntu usuzothi manje akakhulume acwece okuthize akenzi yona inhlambuluko. Yingakho inhlambuluko ekuthiwa iyingozi ngoba inhlambuluko iyabulala. Inhlambuluko iyaphilisa kokuqala. Inhlambuluko futhi iyabulala. Ake ngenze umzekelo wokufakazela lenkulumo yami. Uma umuntu onile phakathi kwekhaya noma phakathi komzoyisi emkhulu bakhe, omunye ukekone uthola ukuthi akasakwazi ukuba umphefumulo uhlwane nenyama
ngenxa yokuthi kunezinto ezinzima nezithize azenzile okufanele uze ahlambuluke. Omunye uze kuthiwa secela umndeni aqale manje akhulume athi mina la ekhaya ngenza ukuthi nokuthi athe ngaqeda ukukhuluma bese thula ngoba amandla enhlambuluko. Kodwa uma engafuni ukukhuluma omunye ozehanjwe zimpethu emzimbeni ngoba inhlambuluko iyawubamba umphefumulo womuntu kuba ihlukane ngoba iyona isisekelo sokuba umphefumulo senyameni uhlangane nemphefumulo esemoyeni. Ngakho-ke inhlambuluko kubalekile abantu bejule ngayo begeqa amagula. Uma kubiza ukuthi kuyahlaba kuyitshe abakhali ahlabe kodwa ekugcineni kuzokwakheka abantu kuzophila abantu. Ngoba uma mina kuyime ngoniwe ngisuke ngifune enhlizweni yami ukuthi umnewethu ezengone kanje yini lena engiyenzile. Uma ke namhlanje lo muntu bese nimncisha ithuba lokuba ngithola ukuthi njengoba waze wathi uyangizonda waze wenza isenzo esikuthi nokuthi ngangoneni eyami inhliziyo ayekuxola lo muntu angekuphole emoyeni ngoba manje engabe lento iyakhulunywa ukuze naye aqonde ngoba uthola ukuthi kunokungaqondisisi laba bafundile bathi misunderstanding noma miscommunication ebakhona phakathi kwalezi inhlangothi embili kusuka impi. Manje inhlambuluko yayisiza ukugeqa lawo magula, yayisiza ukuhlambulula lawo manxeba ukuze nami mina Mgilwa ngiqonde kangcono ukuba lona azangigile nje kwakwenze njani. Ngakho-ke inhlambuluko kumele kukhulunywe. Okungamahlazo kumele kuhlale phansi, okuyiliqiniso kumele kuhlale phansi ukuze imndeni uphile. Ileyo nhlambuluko-ke okwakuphunywa amalunga athize ahlale lapha egcekeni ikhulunywe bese kuyahlanjulwa ekhunyweni lotho kubuywe kuze phakathi kwekhaya. Uma sikhuluma ngenhlambuluko yethongo, inhlambuluko yethongo ijulile ngoba inhlambuluko yethongo iyisigwebo saphakade. Yiyo lena namhlanje ubona imizi esithi siyakhila ingena kuthula. Ubone sihlupheka kangaka zishawa zinhlambuluko zabantu abadala abahambe befungelene, abanye bahamba bengalungisile. Leyo nhlambuluko ibuya ezumkhokha esizukulwaneni nesizukulwane. Khona imndeni namhlanje noma bengazama kanjani ukuhlangana kodwa kuhlanganeke kuvele kusuka omunye eshonele omunye eshonele. Yingoba kunembango noma kunale nhlambuluko ekhona kodwa inhlambuluko yethongo ngoba kunalabo abantu abangakhuziyo abangalanyuliwe namhlanje basalwa. Leyo nhlambuluko kwakuyinhlambuluko eyenzelwa ngaphandle kwekhaya bese kuba khona isilwane esuyimbuzi okothi maseqediwe ukukhulunywa kume khona inhlangothi abamele lezi inhlangothi zombili. Ake ngenze isisekelo. Umzekelo lapha ngithi kwakukhona amakhehla amabili kwethu ahamba ebange izinkomo. Omunye waboleka omunye inkomo omunye wangakhona uyibuyisa. Bahambela abantu bengasakubhekani ngenxa yokuthi omunye akasakhokha ngeenkomo zomunye. Uma sesenza inhlambuluko lamakhehla impahla ekufanele senze ngazi inhlambuluko zizobambili. Kuyoba khona imbuzi yokuqala ezofika ime lapha silithethe leli cala kube khona abamele lomkhulu omunye nabamele omkhulu omunye likhulunywe leli cala kuba khona obaphathi nendawo owuba uyena amehluleli ngoba ngeke bekwazi ukuyilamula laba bobabili ngoba umlomo ishoba lokuyiphungela. Ngakho kuba khona abamele umkhulu omncane kube khona abamele umkhulu omdala besikhulunywa le ndaba bese kulona omaphathi nendawo esethi namhlanje nina nobabili siyanicelela ey'dalweni zalapha ekhaya nakithi siyanithethelela sicela lento namhlanje kuphele. Yayibulawa lembuzi yokuqala okuyona mbuzi yokubahlambulula. Mhlambe ngingakafika embuzini yokubahlambulula kwake kwenzeka ukuba uma isikwenetu sikhona amandla okuba nisikhokhe
ekhona niye nikuveze la kulungile mkhulu wena ongasi yamxolisela umkhulu omncane inkomo zakho zizobuya lesi sikweleti sizosenza uma amandla engekho asinawo amandla kepha sesicela uxole kuze lo muzi wakheke kuze lo muzi uye phambili ibulawe lembuzi bahlanjululwe leyo mbuzi ayingahliwa umuntu ngoba kwakuyimbuzi lena esusa lomkhokha ongeswani baye begezwa ngoba lapha kusuke kunamahlahla abomlahlankosi abamele laba bantu kuhlanjululwe lamahlahla omlahlankosi bese niyahlambuluka nonke nomndeni kule nyongo nomswane bese bengeniswa ngaphakathi lembuzi enye bese kuthiwa ngalembuzi ke isona sithebe senu lesi esinika sona esithi khumelana umlotha ngaso kuyothi mayisihlatshe lembuzi la lemsamo kuyothi makuvuka ngenkathi masenihla nabo bazofike bedle phansi kwensweni bahlanganisile ngoba suke behlukene so senibahlukezile ngale mbuzi nasenibahlanganisa basebebuya bezoba into eyodwa phakathi kwekhaya ngakho ke inhlambuluko leyetho inhlambuluko yethonga iyawuhlupha umndeni uhlupha njengomkhokha ngoba kusuke qubuka lesi yasikhalazo ukuthi izinto azilungi nje kukhona laba abantu abahamba bexabene yingakho lenxabano yabo ingapheli ngakho ke inhlambuluko ijulile igama elithi inhlambuluko limbaqambili kukhona inhlambuluko esho ukukhuculula noma ukugeza inhlambuluko yomzimba la uhlambulula khona umzimba wakho uzikhulula izibopheni ezithize obhekene nazo kube khona inhlambuluko ekuyiyona elaphayo neqaqayo amafindo nezibopho ngakho ke uma kwenziwa inhlambuluko isiluleke ngifisa ukusikhuluma ukuthi kumele amaqiniso ekhulunywe njobe njalo futhi umuntu engavalwa kuthiwa hayi manje usukhuluma kakhulu cha umuntu akakhulume ageqa amagula akhulume kuze kuphume lokho kungaphakathi awukhiphe umnyombo na kanjalo nomunye ukuze lempi ilamleke iphele yingakho uthola ukuthi inhlambuluko niyazenza nomndeni kodwa nizikhela phezulu uma umuntu esefuna ukujula empandini zodwa bese nithi hayi ungabisaya lapho uzovusa impi cha uma kufanele kuvuka amanxeba akavuke kuze lapheke ngoba kusizi ukubhandisha isilonda ngeke siphole asikhuhlwe sibhibhe sibe kanye sizophola siphele ngoba inhlambuluko imelwe lokho nibona niloku eningena niphuma kubela kuthiwa inenhlambuluko ingoba lezi inhlambuluko esenizenza namhlanje ngesikholwa senifaka umfundisi phakathi inhlambuluko emdinga emfundisi inhlambuluko idinga amalungu omndeni kukhona inhlambuluko eyidinga umelaphi ngoba kwayiqeda lapho ufuna anilekelele ekugezeni ithongo la kwenu kodwa kuzo zonke inhlambuluko edinga umelaphi inhlambuluko yomndeni idinga nina bomndeni kube khona ilungu elidala lomndeni iphelele ikhulunywe zikhumelana umlothi ingane uhlanganwe siyathokoza